Rĩrĩ kũrĩ na kĩrumbera kĩa mĩbango ya gũtabania mĩrũrũngano ya kĩririkano yarĩa makuire mĩrũrũngano-inĩ ya Gen Z mweri-inĩ wa gatandatũ tarĩki 25 mwaka wa 2024. President William Ruto nĩarutĩte mũkana kũrĩ arĩa mangĩkorwo na itanya rĩa gũthoga thayũ. Wale waliuawa tutawalipa fidia familia zao. Wale ambao walipoteza mali yao tutawalipa. Wale ambao walijeruhiwa tutawalipa. Lakini tunataka kufanya hivyo ndio tufunge hiyo chapter, tuwe ni watu wangwana wa kutembea kama wanademokrasia bila ya kupigana, bila ya fujo, bila ya vita, ndio Kenya iweze kusonga mbele. We must protect the rights of everybody. Those who have issues they want to protest, those who have petitions, their right is guaranteed. But so is the right of children to go to school. And citizens, farmers to go to the farm, business people to go to do their business, workers to go to work, and everybody must do their thing respecting the right of everybody. Hamwe na arũrũngani ona abangi ya mĩrũrũngano ĩno matiaricĩte kumana na kara gaka president orotanĩte nako. Shida ya goons sio watu vijana wana kazi sijui ni nini. It is errant or wayward political leaders ambao they go deliberately recruit na kuchukua goons kutumia because they don't have alternative political policies, wanatumia kupiganisha na marafiki zao. And then after they have done so, our goons sasa wakiongezeka nguvu inawashinda hata wale wenye walianzisha. Sasa wanarudi kublame serikali, wanaanza kusimama kusema serikali inafanya nini, serikali inafanya nini. Our goons ni watoto innocent, wanatumiwa na wanasiasa bankrupt mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo, napiga watu, naleta hasara. So Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, goons wote wanyoroshwe kiboko, kwa sababu na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto. Mĩario ĩno ya president yũkĩte thikũ ĩmwe thutha wa bunge ya bũrũri kũhĩtũkia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026 kũrĩa agathĩrĩirie ikinya rĩa bunge igana rĩmwe rĩa 22 kũnyita ũhoro ũyũ mbaru. Tusikubali siasa inayoendeshwa kwa chuki, kwa ukabila, kwa fitina, kwa propaganda, kwa kiburi na kwa kugawanya watu wa taifa letu la Kenya. Mimi na wasihi wa Kenya, kila kiongozi ambaye anasema ile anasema, kwanza aulizwe maswali ya ukweli ya maneno yale wanayosema. Gatagatĩ ka maũndũ maya mothe president ndariganĩirwo nĩ gũkĩrĩra ng'ethanĩri yake ya ũteti akĩmera meharĩrie gũkona rũkũngũ gĩthurano-inĩ twerekeire kĩa 2027. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.